turabashimiye mwebwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Goodrich TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ku gicamunsi mugiye kugezwaho nanjye Kevin Giraneza. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na niwe Mwungeri Beni, mu gihe uyoboye amakuru ari Leonce Tuyizere. Amakuru yacu uyu munsi araza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi. Inama nkuru y'ubucamanza yafashe umwanzuro wo kwirukana burundu abacamanza babiri n'abanditsi b'inkiko babiri ndetse hagarika undi mu kazi amezi 6 adahembwa bazira ibyaha byiganjemo ifitanye isano na ruswa, mu gihe abandi 15 bahawe inshingano nshya. Iyo ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'inama nkuru y'ubucamanza yabaye muri iki cyumweru, iyobowe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akaba n'umuyobozi mukuru w'ubucamanza Mukanaganzwa Domitille. Turaza kubabwira kandi muri gahunda twisemenya amateka y'itariki ca mu makuru yacu twabateguriye icyegeranyo kivuga ku itariki ya 2 Mutarama buri mwaka, aho isi yose yibuka urugamba ruremereye rwo kurandura ubucakara, ubukana bw'iyicarubozo ryakorewe abantu imyaka magana n'amagana. Hanze y'u Rwanda kandi turaza kubabwira ko muri Gambia harabarwa abantu 7 bamaze gupfa, abandi benshi bakaba bakiburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abimukira bagera kuri 200 burohamye mu nyanja hafi ya Gambia bari bagiye kugera mu Burayi. Amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya. Tubahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Inama nkuru y'ubucamanza yafashe umwanzuro wo kwirukana burundu abacamanza babiri n'abanditsi b'inkiko babiri, undi ahagarikwa mu kazi mu gihe cy'amezi 6 adahembwa bazira ibyaha bifitanye isano na ruswa, mu gihe abandi 15 bahawe inshingano nshya. Iyo ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'inama nkuru y'ubucamanza yabaye muri iki cyumweru, iyobowe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akaba n'umuyobozi mukuru w'ubucamanza Mukanaganzwa Domitille. Reka twumve byinshi kuri iyi nkuru. Inama nkuru y'ubucamanza yafashe umwanzuro wo kwirukana burundu abacamanza babiri n'abanditsi b'inkiko babiri ndetse hagarika undi mu kazi amezi 6 adahembwa bazira ibyaha byiganjemo ibifitanye isano na ruswa, mu gihe abandi 15 bahawe inshingano nshya. Iyi ni imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'inama nkuru y'ubucamanza yabaye muri iki cyumweru, iyobowe na Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akaba n'umuyobozi mukuru w'ubucamanza Mukanaganzwa Domitille. Abirukanwe ni Kamanzi Darius wari umucamanza mu Rukiko Rukuru, Hategekimana Zozime wari umucamanza mu Rukiko rw'ibanze rwa Mukamira na Murenzi Prosper wari umwanditsi mukuru w'Urukiko rw'ibanze rwa Nyakabuye, bose bazira ibyaha bifite aho bihuriye na ruswa. Iyo nama yemeje kandi kwirukanwa burundu kwa Masengesho Celine wari umwanditsi w'Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge azira guta akazi nta mpamvu. Ni mu gihe Hamenyimana Telesphore wari umucamanza mu Rukiko rwisumbuye rwa Karongi yahagaritswe ku murimo amezi 6 adahembwa azira gusubika imanza nta mpamvu zifatika no gutinza itangwa ry'imikirize y'imanza. Inama nkuru y'ubucamanza kandi yanemeje kongerera manda Nsengiyumva Felicien usanzwe ari Perezida w'Urukiko rwisumbuye rwa Musanze. Muri iyo nama abantu 15 bahawe inshingano zitandukanye mu rwego rw'ubucamanza, barimo Byukusenge Marie Claire wagizwe umujyanama mu biro bya Vice Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ndetse Bandora Jean Baptiste na Murererehe Sauda bagirwa abagenzuzi b'inkiko. Nsengiyumva Jean Claude yagizwe Perezida w'Urukiko Rukuru urugereko rwa Rusizi, mu gihe Bwiza Branch, Gasana Jean Damascene, Twagiramungu Felicien na Kabarisa Fulgence bagizwe abacamanza. Kamanzi Dative yagizwe umwanditsi mu Rukiko Rukuru rw'Ubucuruzi, ni mu gihe Giraneza Clementine yagizwe Perezida w'Urukiko rwisumbuye rwa Rusizi, naho Umubyeyi Francine agirwa Perezida w'Urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi. Musabyeyezu Aimé Solange na Murenzi Pacifique bagizwe abacamanza. Mu nkiko z'ibanze Mukashyaka Leonine yagizwe Perezida w'Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, naho Niyonsaba Emeline agirwa Perezida w'Urukiko rw'ibanze rwa Muhoza mu karere ka Musanze. Hashyizweho kandi n'abandi bacamanza n'abanditsi batandukanye. Inama nkuru y'ubucamanza yemeje kandi ubwegure bwa Mukarubega Marie Claire wari umucamanza mu Rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kevin Giraneza, Goodrich TV. Mu yandi makuru, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko bukomeje gushyira imbaraga mu kurwanya ubukene mu baturage, aho kuva mu mwaka wa 2006 hamaze gutangwa inka zirenga 12,000 muri gahunda ya Gira Inka igamije gufasha abaturage kwiteza imbere. Mick Irakoze adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko bukomeje gushyira imbaraga mu kurwanya ubukene mu baturage, aho kuva mu mwaka wa 2026 hamaze gutanga inka zirenga 12,000 muri gahunda ya Gira Inka igamije gufasha abaturage kwiteza imbere. Ni bimwe mu byagarutsweho n'umuyobozi w'akarere ku itariki ya 31 z'Ukuboza 2025 mu gikorwa cyo kwitura muri gahunda ya Gira Inka mu murenge wa Kanzenze, akagari ka Kirerema, ahatanzwe inka 30. Raporo ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Kwakira 2026 igaragaza ko mu myaka 3 ishize akarere ka Rubavu kafashije abaturage kwivana mu bukene ku kigero cya 49.7% mu gihe impuzangendo yo ku rwego rw'igihugu yari ku kigero cya 62.4%. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yabwiye igitangazamakuru dukesha iyi nkuru ko inka ifatwa nk'uruganda kuko urugo yagezemo rubasha kwigobotora ubukene. Yavuze ko urugo rwagezemo inka barufata nk'urwagezemo uruganda, babona ifumbire, amafaranga, barahinga bakeza, imirire myiza ku bana kuko baba banyoye amata, ndetse ikanagira n'uruhare mu kuzamura ubukungu bw'akarere no gufasha umuturage kwigobotora ubukene. Niyo mpamvu basaba bagabiye kuyigaburira neza, kuyigirira isuku no kuyishyira mu bwishingizi, ubundi ikamuha umusaruro ushimishije. Meya Murindwa yavuze ko abatunze inka muri aka karere batagihanze amaso korora gusa kuko birenga bikagera no mu bucuruzi kandi bakanasagurira isoko ryo mu mahanga. Yasobanuye ko gahunda ya Gira Inka ari uruhererekane mu kwitura, kuzirinda, bazifata neza, bamenya ko barindira igihugu kugira ngo iyo gahunda izagere ku banyarwanda bose kandi banasagurira isoko. Abaturage bituye iyi gahunda bibukijwe gufata neza inka bagabiwe zikabafasha kwivana mu bukene mu buryo bwa burundu. Kuva gahunda ya Gira Inka itangijwe mu Rwanda mu mwaka wa 2006 mu karere ka Rubavu hamaze gutanga inka 12,647 mu gihe izikomoka ku kwitura zimaze kugera ku 5,986. Muri rusange mu karere ka Rubavu habarurwa inka 32,645. Irakoze Mick, Goodrich TV. Mike Irakoze turamushimiye cyane. Mu yandi makuru mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba, abaturage bavuga ko bamaze igihe kirekire badafite aho kuvoma amazi bitewe n'uko uwavomesherezaga kuri iryo vomo yambuye ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAC. Aba baturage rero bataka ko biri gutuma bajya kuvoma amazi y'ibishanga ashobora kubagiraho ingaruka. Dieudonné Iradukunda ajya kutubwira byinshi kuri iyi nkuru. Mu baturage bavuga ko rimaze igihe kinini ridakora, ngo intandaro yaryo ni uko abakoreshaga iri vomo yaje guhomba maze ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAC ishami rya Gicumbi rije kumubarira abura ubwishyu bahitamo kurifunga. Nk'uko bigaragarira amaso, robine yasohoraga amazi yakuweho ndetse na mubazi igaragaza ingano y'amazi yakoreshejwe nayikurwa. Utereye amaso haruguru yaryo hari ikigega cyashaje bigaragara ko kimaze igihe kinini kidakora. Ibi byose bituma abatuye muri aka gace bari babonye nk'igisubizo cy'amazi bisubira rudubi, kuko kuri ubu basabwa gukora urugendo rw'iminota 30 ndetse n'isaha bajya gushaka amazi mu gishanga, naho atari meza cyangwa se abandi bakajya kuyagura ibitari hafi yabo. Azamuka ubu ngubu ushyize inkono ku ziko washyizemo amazi make wasanga yashiriye. Nicyo kibazo dufite. Hakoreshwa n'iminota ingahe cyangwa igihe kingana iki? Iminota 30. Bawuvomagaho noneho baza kumubarira amafaranga menshi, ubwo ahita abireka yanga kuwukoresha. Hamaze igihe kingana iki umeze gutya mutavoma? Ahubwo ni igihe kinini, imyaka ni myinshi. Ni uko kidakoreshwa, cyarangiritse, impombo zarabomaguritse na konteri ntayirimo. Hano muri uyu mudugudu harimo ikibazo cy'amazi nk'iri vomo, urabona ko ryabaga rifasha abaturage ariko ngo rimaze imyaka myinshi ridakora. Ngewe ntango nahamara igihe kirekire. Ubwo rero abadafite amazi bo bayimanuka iri epfo ku ivomo ryo mu ntuza mu gishanga, bavomayo amazi atari meza cyane kuko ni epfo nyine mu epfo mu ntuza hasi, kandi bagakora urugendo rurerure bajya kuvoma. Ikindi naho bavuga ko bayagurisha amafaranga, naho kuva hano ugerayo hari urugendo runini. Nabwo urumva ko nk'umuturage wa hano atafata umuhanda wo kujya kugura amazi, nabwo ari gukoresha nk'iminota 30 kugira ngo agere ahari buvome. Kuri ayo mafaranga aremera akamanuka umusozi akajya kuvoma ayo ngayo y'ubuntu, kandi nayo atari meza cyane. Ni ikibazo bemeza ko bakibajije ikigo cya WASAC ishami rya Gicumbi, babwirwa ko bagomba kubanza kwishyira hamwe mu kwishyura amafaranga yahombejwe n'uwavomeshaga. Ibyo babona ko kuba warafunzwe babirenganiyemo, batari bakwiriye ko umuntu umwe ahagarika ubuzima bwa benshi. None se nyine umuntu umwe ntabwo yakabaye victime y'abandi,
kuko niba ari umuntu umwe ufite ikibazo cyo kuba yarambuye ntabwo byaba impamvu y'uko n'abantu bose abatuye agace bose babirenganiramo, kandi uwo muturage niba ahari bakabaye bamukurikirana akishyura, ariko igikorwa cyo kigakomeza. Igikorwa cyagakomeje, ubundi umuturage wishyuzwa bakamushaka akazishyura, ariko ibindi bikorwa byo kuvoma bihari ni uburangare njye mbona bagize, kuko nta buryo umuntu umwe yabuza abantu barenze 100 kubaho. Ni uguhagarika ubuzima bw'abaturage, kuko urumva ako nta nubwo ari ikibazo kirekire. Ewasa yakabaye ikoresha umugezi bagakurikirana umuturage bashinja ko atishyuye. Batubwira yuko tugomba kwishyura ayo mafaranga, kandi ntabwo wakwishyura amafaranga utarayakoresheje. Icyifuzo cyabo ni uko umugezi wakongera ugakora bakaruhuka ingendo zo kujya gushaka amazi bakoresha imirimo yabo ya buri munsi. Ubwo rero icyifuzo dufite nk'abaturage ni uko badukorera uyu mugezi wa hano, nawo ufite akamaro, kuko kuva hano ujya kuvomaho amazi ari ni kure, aho bita mu Irebero niho bavomera, cyangwa se bakavomaho iriya ruguru aho bita mu Karengero niho hari umugezi rusange baguraho amazi, ariko naho kuva ukabona ko hari urugendo rurerure. Ndumva ari nacyo cyari cyaratumye bubaka uyu wa hano, kugira ngo nyine borohereze n'abari batuye muri aka gace kugira ngo nabo bajye bavoma hafi. Ubwo rero bibaye ngombwa wasake, kuko ariyo ibifite mu nshingano, yareba uburyo bakongera bagakora inama bakareba uko bakoresha uyu mugezi, abaturage bakongera bakabona amazi hafi. Turasaba ubuvugizi ko yuko mwawukoresha tukajya tuwuvomesha. Twagerageje gushaka umuturage ushyirwa mu majwi kuba intandaro y'ifungwa ry'iri vomo ntiyabasha kuboneka, ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze akarere ka Gicumbi nta n'umwe wabashije kuboneka. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe isuku n'isukura WASAC ishami rya Gicumbi Kanzayire Lucie ku butumwa bugufi yaduhaye yavuze ko iki kibazo atarakize ariko bagiye kugikurikirana. Mwiriwe mutwihanganire, mbonye ubutumwa bwanyu ninzi. Urakoze cyane ku makuru duhaye, ndabikurikirana. Ikibazo cy'amavomo mu karere ka Gicumbi si mu murenge wa Byumba gusa, kuko bigenda bigaragara mu mirenge itandukanye y'aka karere, aho abaturage ibyo babonaga nk'ibisubizo bavuga ko ntacyo bibafashije. Dieudonné Iradukunda, Goodrich TV, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Dieudonné Iradukunda arakoze cyane. Mu yandi makuru, imiryango isaga 1000 y'abaturage biganjemo mu murenge wa Nyabitekeri mu karere ka Nyamasheke yinjiye mu mwaka wa 2026 mu marira kubera izuba ryabaye ryinshi rikumisha imyaka yabo, ahubwo bakaba baratangiye kubona imvura ntacyo bakiramira. Iyi nkuru turagezwaho na Patrick mu buryo burambuye. Aha ni mu murenge wa Nyabitekeri, akaba ari umwe mu mirenge igize akarere ka Nyamasheke yahuye n'izuba ryinshi cyane muri iki gihembwe cy'ihinga, kandi akaba ari n'umwe mu mirenge uzwi nk'ikigega cy'akarere, by'umwihariko ibigori, ubunyobwa, kawa, soya n'imboga ziganjemo cyane nk'inyanya. Bamwe mu batuye umurenge bavuga ko batunguwe cyane no kubura imvura muri iki gihe cy'ihinga. Bavuga ko bari bayiteze cyane kubera ko imyaka yari igeze igihe yari ikeneye imvura. Kubura kw'imvura akaba ari zimwe mu ntandaro zatumye ibishyimbo, ibigori ndetse n'indi myaka bayirandurira amatungo. Mu gihe kandi ku birebana na soya n'imigozi y'ibijumba, aho byahinzwe hahindutse intabire burundu, ku buryo bisaba kongera guhinga bundi bushya. Icyababaje aba baturage bavuga ko izuba ryakomeje kuva cyane, ahubwo imvura ikaba iri kuboneka mu gihe itagikenewe. Bimwe mu byababaje aba baturage basobanura neza ko izuba ryakomeje kuba ari ryinshi, ahubwo imvura ikaba iri kugwa muri iki gihe imyaka yaramaze kuma burundu. Mu gihe kandi abahingaga inyanya bavuga ko bahingaga inyanya bakagera mu gihe cy'iminsi mikuru ya Noheli na Bonane bafite umusaruro uhagije bagasagurira n'amasoko, ariko ubu bikaba byaragoranye. Gusa aba baturage bavuga ko bashimira ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke n'ubw'intara y'Iburengerazuba bwabasuye mu bihe banyuzemo bitoroshye bukabahumuriza. Nubwo ntacyo kujya barahabwa, ariko bafite icyizere ko umunsi umwe bizashoboka, nibura abana bagasubira mu mashuri, ntihagire n'umwe uvutswa ayo mahirwe yo kwiga biturutse ahanini n'ibyago byaturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri Harerimana Nafutali avuga ko kugeza ubu ngubu hamaze kubarurwa ku miryango igera ku 1027 yahuye bikomeye n'ikibazo cy'izuba, imyaka yabo ikaza kumagara.
Avuga ko kandi kuri ubu bari kugerageza kubashakira ibisubizo byatuma badahura n'inzara muri ibi bihe barimo bitoroshye. Hari kandi n'abahuza n'amahirwe y'akazi bagahita babona akazi ako kanya, mu gihe kandi abandi bo nyuma y'imvura imaze iminsi igwa bari gufatanya kurebera hamwe kugira ngo barebe ibihingwa byera vuba kugira ngo babihinge bibaramire muri iyi minsi barimo. Nubwo bimeze bitya avuga ko batasobanura ko nta kibazo gihari, ariko nanone akaba asobanura ko nta gwacitse ihari. Yongeyeho ko kandi aya mapfa basigiye isomo rya mbere ari uko bagomba gukangurira abaturage mu kwizigamira mu gihe cy'iminsi mibi, ntibakomeze kwibwira ko bazakomeza kweza nka mbere kubera ko ikirere gitungurana mu buryo umuntu atamenye. Izuba ryacanye cyane mu tugari twose tw'uyu murenge wa Nyabitekeri, ariko kandi hakaba n'indi mirenge nka Kagano, Gihombo na Kirimbi nayo ifite abaturage bahuye n'izuba ryinshi cyane bakeneye ubwo bufasha. Tuyishimire Patrick, Goodrich TV. Patrick Tuyishimire arakoze cyane. Muri ya gahunda twise menya amateka y'itariki ica ku makuru yacu, twabateguriye icyegeranyo kivuga ku itariki ya 2 Mutarama buri mwaka, aho isi yose yibuka urugamba ruremereye rwo kurandura ubucakara, ubukana bw'iyicarubozo ryakorewe abantu imyaka magana n'amagana. Iki cyegeranyo twagiteguriwe na mugenzi wacu Jean d'Amour Ndizeye. Uyu munsi mu mateka turi ku itariki ya 2 Mutarama umwaka wa 2026. Hari igihe umuntu yafatwaga nk'ikintu akagurishwa ku isoko nk'inyamaswa. Hari igihe kandi umutima w'umuntu warigiswaga n'amafaranga. Ni amateka akomeretsa, ariko ari nayo yatumye isi ihaguruka ivuga iti ntituzongera. Uyu munsi tariki ya 2 Mutarama isi yunze ubumwe mu kwibuka umunsi mpuzamahanga wo kurandura ubucakara. Ubucakara bwatangiye mu bihe bya kera cyane, mu Misiri ya kera, mu Buperesi, mu Butaliyani bwa Roma, mu Bugereki ndetse no muri Afurika. Abantu bakoreshwaga ku ngufu nk'ingorofani z'ibikorwa by'abanyemari n'abami. Kuva mu kinyejana cya 15 ubwo abazungu batangiraga ubucuruzi bw'abanyafurika, abantu basaga miliyoni 12 baracurujwe. Ibyo byiswe Transatlantic Slave Trade byabaye igisonga cy'iterambere ry'ibihugu byinshi, ariko bigahitana ubuzima, ubusugiye n'ubwiza bw'umwirabura. Bamwe bajyanwaga gukora mu mirimo ikomeye y'isukari, ikawa n'itabi muri Afurika, abandi bagakoreshwa mu nganda z'Abongereza. Bafatwaga nk'amatungo, nta burenganzira bafite ndetse kandi nta buzima. Amateka y'isi yanditse amazina y'intwari zahagurukiye kurwanya ubucakara, abari n'abategarugori, abapasiteri n'abanditsi b'inyangamugayo. Harimo Frederick Douglass, umunyamerika wahoze ari umuja akaza kuba umuvugizi w'uburenganzira bwa muntu. Harimo kandi Harriet Tubman, umugore washimishije abacakara ibihumbi benshi muri Underground Railroad abavana mu ngoyi. Hari kandi n'undi witwa Toussaint, intwari y'ubwigenge bwa Haiti, igihugu cya mbere kirukanye ubucakara muri Amerika y'Amajyepfo. William Wilberforce, umunyapolitiki w'umwongereza waharaniye ko ingingo yo guhagarika ubucakara itorerwa mu nteko ishinga amategeko. Ubutwari bwabo bwahinduye amateka, amajwi yabo yabaye imirindi itandukanye isaba isi yose ko umuntu agomba kubaho nk'umuntu. Leta Zunze Ubumwe z'Amahanga UN yemeje ko buri tariki ya 2 Mutarama isi yose izajya yibuka uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya ubucakara cyangwa se wo kurandura ubucakara. Ni umunsi wo gusaba ko ubucakara bwa kera n'ubushya bugomba gushira burundu. Uyu munsi si wo washyizweho gusa kubera amateka, ahubwo ni umwanya wo gutekereza ku bucakara bushya bufitanye isano n'ibihe byacu. Ubucuruzi bw'abantu, gukoreshwa ku ngufu, ubucakara bwo mu ngo n'iyicarubozo. Ubucakara bushya ntabwo bugaragara mu buryo busanzwe, ariko burahari. Ubu abantu barenga miliyoni 50 ku isi bakoreshwa ibikorwa bifitanye isano n'ubucakara. Abana bakoreshwa mu nganda za zahabu muri Afurika yo hagati, abagore n'abakobwa bacuruzwa mu bucuruzi bw'abantu, abakozi b'abimukira bakoreshwa mu buryo bw'ivangura nta burenganzira. Ubucakara bushya ntibwambara amapingu, ariko bufite iminyururu y'ubukene, ubujiji n'iterabwoba. Abaturutse muri uru ruganda, abaharaniye uburenganzira bwa muntu nk'imiryango nk'iya Anti-Slavery International na UNODC bose bafatanyije kurwanya ibyo bikorwa. Kugira ngo ubucakara bushire, ni ngombwa ko buri wese amenya akamaro ko kubaha uburenganzira bwa mugenzi we. Uyu munsi tariki ya 2 Mutarama ni isomo rikomeye ku bantu bose, ritwibutsa ko ubwisanzure atari impano, ahubwo ari ikintu kigomba guharanirwa, kurindwa no kubungabungwa. Twese dufite inshingano yo kubaka isi itagira iminyururu, isi itagira ubucakara, isi y'abanyamahoro, uburinganire n'ubutabera. Nta muntu ugomba kongera gufatwa nk'umuja mu izina iryo ariryo ryose, kuko buri wese yaremwe afite agaciro. Uyu munsi mu mateka nanyisoreje, ntigucika amakuru ya Goodrich Television buri munsi, hamwe na Jean d'Amour Ndizeye. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ikaze muri Goodrich Life Care,
aho muri Mega Global Market twabazaniye inyunganiramirire zitandukanye zituruka mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuhinde no mu Bushinwa. Twabazaniye X-Power Coffee ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Best Kids Brain Gummies itanga gukura neza no kwaguka ku bwonko kw'abana, izamura ubushobozi bwo gutekereza ndetse no kurinda ubwonko bw'abana guhungabana, inubaka kandi igikuriro ndetse n'igihagararo cy'umwana. Brain Booster ifasha ubwonko ku bantu bagira ikibazo cy'umutwe udakira, ifasha kurinda kuvura umunaniro ukabije bizwi nka stress, ku bantu badasinzira neza ibafasha gusinzira, ifasha kandi abantu bagira ikibazo cyo kwibagirwa. Iyi produit yitwa Fititi. Iyi ngiyi igufasha kugabanya ibinure binyuze mu igogorwa ry'umubiri, isohora kandi imyanda mu mara, isukura ikanayungura amaraso. Iyi kandi ikura uburozi mu mubiri bizwi nka toxine. Best Red Care ifasha kuringaniza imisemburo y'abagore n'abakobwa ndetse kandi igafasha abagore batagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ifasha kandi kongera ubwiza bw'abagore kuko irimo anti-age ituma umuntu adasaza imburagihe. Man Prime ibungabunga ubuzima bwa prostate, yongerera ubushake ku bagabo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, yongerera imbaraga abagabo mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina, yongerera amasohoro ikagabanya n'ibyago byo kurwara indwara ya prostate. Tubafitiye kandi Fish Oil. Iyi ngiyi igufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso akajya ku murongo. Ifasha ubuzima bw'umutima, amagufwa ndetse n'ubwonko. Yongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ikindi kandi Fish Oil ifite ubushobozi bwo gutwika urugimbu rudakenewe mu maraso. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 31 76 22 cyangwa 0782 304 Mushobora no kudusanga aho dukorera mu karere ka Kicukiro, ruguru y'aho akarere gakorera ahazwi nko kubadezami, uzamuka ugana muri gare rusange ya Nyanza. Gahunda z'umunsi zitangiwe no gukora siporo, burya amahirwe menshi ni ukubuza guhirwa. Kora siporo kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G-Vibration Plate, imashini ituma ukora siporo utavuye mu rugo, ikomeza amagufa, umubiri ukaba uri fit, ituma umubiri uba utoshye, ikamura ibinure bidakenewe, igatuma amaraso atembera neza. Kora massage y'ibirenge iwawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye, kandagiramo wicaye mu ntebe iwawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisimu, ifasha by'umwihariko abageze mu zabukuru. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko kubadezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 0788 83 17 Wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Igisubizo ku bifuza kugira amagara mazima n'abifuza gushora imari muri gym ni Goodrich Life Care. Ibazaniye fitness gym zirimo ibyuma bigezweho mu gukangura umubiri no kurinda indwara, ndetse n'uburyo bwo gutunga imashini imwe cyangwa gym yose ukishyura mu byiciro aho waba uri hose muri Afurika. Si ibyo gusa kandi kuko iri gutanga amasomo y'igihe kigufi ku bifuza kuba gym na fitness instructors ndetse na massage therapists. Dusanga i Kigali Kicukiro mu nyubako ya Dezami, urenze akarere mu majyepfo mu Ruhango muri etaje iteganye na gare, ndetse no muri Canada mu mujyi wa Toronto. Ibisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara zanyu.
amakuru yo ku gicamunsi kuri Goodrich TV ukomeje gukurikira. Hanze y'u Rwanda muri Gambia harabarwa abantu 7 bamaze gupfa, abandi benshi bakaba bakiburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abimukira bagera kuri 200 barohamye mu nyanja hafi ya Gambia bari bagiye kugera mu Burayi. Aya ngaya ndetse n'andi avugwa hirya no hino ku isi turagezwaho na Leonce Tuyezere. Tubahaye kaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tugiye guhera muri Gambia. Bibarwa ko abantu 7 bamaze gupfa n'abandi benshi bakaba baraburiwe irengero nyuma y'uko ubwato bwari butwaye abimukira bagera kuri 200 bwarohamye mu nyanja hafi ya Gambia bari bagiye kugera mu Burayi. Ubwo bwato bwarohamye mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu masaha ya saa 6 z'ijoro hafi y'umudugudu wa Jinak mu gace ka North Bank Region. Nyuma buboneka bwagumye ku musenyi mu nyanja nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ingabo ya Gambia. Kugeza abantu nibura bagera kuri 96 bakaba bamaze gutabarwa, ariko gushakisha abandi muri ubwo bwato byo bikaba bigikomeje. Ubu bwato bwari bugiye mu birwa bya Canary muri Espagne. Uru rugendo rurerure kandi rukaba rwari ruteje ibyago byinshi byo kwambuka inyanja ya Atlantique, rukaba ruri kurushaho kuba rwakoreshwa n'abanyafurika bashaka kujya mu Burayi. Mu mwaka wa 2024 abantu hafi 47 bageze mu birwa bya Canary, naho umuryango Camido Frontiers wo muri Espagne wo ukavuga ko abarenga 9,000 bapfuye bagerageza kwambuka. Nyuma y'impanuka, ingabo zirinda mu nyanja muri Gambia rikaba zaratangiye ibikorwa byo gushakisha ndetse no gutabara hifashishijwe amato menshi ya gisirikare n'ubwato bw'abarobyi bwaje gufasha. Abayobozi bakaba bavuze ko bamwe mu bapfuye atari abanyagambia kandi ko indangamuntu zabo zigikorerwaho iperereza. Imirambo y'abantu bapfuye bagera kuri 7 bakaba baramaze kuba baboneka, naho abandi 10 mu batabawe bakaba barembye cyane kandi bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Gambia iri kurushaho kuba inzira nyamukuru abanyafurika baturukamo bajya gufata ubwato bujya mu birwa bya Canary bagakomereza mu Burayi nyirizina. Mu myaka ya vuba aha umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ukaba warasinye amasezerano n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru agamije kugabanya abimukira binjira mu buryo butemewe, ariko ibi byatumye benshi bafata inzira ndende kandi iteje akaga mu nyanja ya Atlantique. Amakuru avugwa mu mahanga reka tukomereze muri Venezuela. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro atangaje ko igihugu cye cyiteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibazo cy'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ndetse n'amavuta, nyuma y'ibyumweru byinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kongera igitutu ku butegetsi bwe. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya leta ya Venezuela, Maduro yavuze ko yiteguye ibiganiro na Amerika aho byaba ari hose ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose bashaka. Yirinze gusubiza neza ku kibazo cyerekeye amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko Amerika yarashe ku bwato bwa Venezuela, bikaba bivugwa ko byakozwe n'urwego rwa CIA. Iyo biramuka byemejwe byari kuba ari igikorwa cya mbere cya Amerika cy'ubutasi ku byerekeye imbere muri Venezuela. Mu mezi 3 ashize ingabo za Amerika zimaze gukora ibitero byinshi ku mato zikeka ko atwara ibiyobyabwenge mu nyanja ya Caraïbe ndetse no mu nyanja ya Pacifique. Muri rusange harashwe amato arenga 30 bitana abantu 110 kuva Amerika yatangira ibi bitero kwa 2 Nzeri mwaka 2025. Icyumweru gishize Amerika yavuze ko yarashe amato 2 yavugwagaho gutwara ibiyobyabwenge, abantu bagera kuri 5 bahasiga ubuzima. Kuwa mbere Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko Amerika yarashe ahantu ho guhagararamo ubwato muri Venezuela bigatera iturika rikomeye. Ikinyamakuru cya CNN ndetse na New York Times bakaba bavuga ko byakozwe na drone za CIA. Trump amaze iminsi yibanda cyane ku bijyanye no kurwanya ibiyobyabwenge byinjira muri Amerika, cyane cyane ibyitwa fentanyl ndetse na cocaine. Yanongereye kandi igihembo nyamukuru ku muntu uzatanga amakuru yatuma Maduro afatwa, anatangaza ko azashyira guverinoma ya Maduro ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Maduro ahakana ibyo ashinjwa akavuga ko Amerika ikoresha intambara ku biyobyabwenge nk'urwitwazo rwo gushaka kumuhirika ndetse no kwiba amavuta ya Venezuela. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze i Amsterdam. Kiliziya Vondel i Amsterdam ikaba yari yarahinduwe ahantu habera ibitaramo hafi y'imwe muri parike zizwi cyane muri uriya mujyi, yasenyutse igice kinini kubera inkongi y'umuriro yahibasiye mu gihe ibirori byo kwizihiza umwaka mushya byari birimbanije nk'uko ibitangazamakuru byabo byabitangaje. Umunara w'urusengero rwahoze ari Kiliziya Gatolika ukaba ufite uburebure bwa metero zigera ku 164 hamwe n'igisenge bikaba byaraguye muri iyo nkongi y'umuriro. Umuvugizi w'ubutabazi akavuga ko ibi byatumye inyubako yari imaze imyaka 154 itangira kuba idashobora kuba yarokorwa. Ni mu gihe umuyobozi w'akarere ka Amsterdam witwa Femke Hansema yavuze ko ari
uwo muriro ukomeye kandi ko uteje ubwoba muri kiliziya yari nk'urwibutso. Umuriro kandi ukaba waradutse nyuma y'iminota mike harashwe ibishashi bya fireworks. Iyi nkongi y'umuriro yavuzwe bwa mbere nyuma gato ya saa sita z'ijoro kandi yahise yiyongera impanuka ikomeye, aho abashinzwe kuzimya umuriro bahamagaye ubufasha buturutse mu tundi turere two mu Buholandi. Ni mu gihe abayobozi bo bavuga ko igisirikare cyo mu mazi cy'Ubuholandi cyohereje igikoresho cyacyo gifite uburebure bwa metero 60 kugira ngo gifashe guhangana n'uyu muriro. Ibitangazamakuru byaho kandi bikaba byasobanuye uburyo umuyaga mwinshi wakwirakwije umuriro mbere y'uko umuriro utangira kugabanuka mu gitondo cyo kuwa kane. Umubare munini w'abatuye mu magorofa yegeranye n'iriya kiliziya bimuye mu rwego rwo kwirinda. Nta muntu wakomeretse kandi abashakashatsi bavuga ko batazi icyateye inkongi nk'uko inkuru dukesha The Visual ikomeza ibivuga. Icyakora abantu bakomeje kuba bakwemeza ko ibi bishashi byaba byarashwe mu rwego rwo gusoza umwaka bishobora kuba ariyo byagize uruhare mu kuba iriya nkongi yarabaye, kubera ko umuriro watangiye nko mu gicuku nyuma y'uko batangiye kuba barasa. Ubusanzwe Amsterdam yari yarabujije kugurisha fireworks ku baturage mu mwaka wa 2020, ariko abaturage benshi bakaba barabirashe mu buryo butemewe hirya no hino mu mujyi. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Leonce Tuyizere turamushimiye cyane. Nawe tugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye uyu munsi kuri iki gicamunsi, mwagezwagaho nanjye Kevin Giraneza. Ku banga bw'ibyuma twari kumwe na niwe Mwungeri Beni, mu gihe wari uyoboye amakuru yari Leonce Tuyizere. Mukomeze kunogerwa na gahunda Goodrich TV yabateguriye, ndetse tubifurije mwaka mushya muhire.